ایوارا و بخیر بینرین چارپل مدیا یا برنامه پانوراما چارپله ادبیجم همه جسری و هون بخیر هاتنه و وک هرگاوی ام دبیجن که تبنیه و پرسیوه ده برنامه دولمن ترکیه و حوالی هفکارم که محمد سلیم وزنجی هاتیه مالاوی آواب خیر هاتی که کس خیر داروی بله بینرین چارپل مدیای مجاری من و هفته گلکی گرمن که همه مرد دکاره بیجه رشبایی که کچه سوران دبیجن رشبایی که باهوزه که لسر سرانسر کردستانه لسر سرانسر کردستانه بسرمه هاتیه دکاره اوه ببه هشیاریه که جیجبو کرده بکاربن جاره که دن لخواه بعد پلن و جاره که دن لگور پرسو و اوکا بکاربن هلوست بگرن و برسف بگرن مجاره ما یکی جی البت لروجاوای کردستان و هر وها دیسا سوریه بگشتی و مثلا شر درزیا و هزن سوریه آدودیال باشور کردستان اونزان اوا چند ماه معاشن کارمندان نات نشاندن و دولت عراق دخوازه باندوره که لسر پترولا کردستان برای پترولا کردستان باندوره که لسر باشور کردستان اوا بکه البته اوا مثلا او کنه مسئله کی سیاسیه دبنی دا گلک تشت دنجی مرد کارش یروبه بکه و دیسا اوا نزدیک 20-30 روز مهکیه نزدیک 20-25 حد درونا لسر وان کارگاهن پترول که دکوین براستی زراره که مزنجی دانه هر چند تیدا او کن جانی تنه بجی لجالی آبوریه و زراره که مزن دانه البت اوا بس جبو زراره که وسانینه اموسا دشیروفت کن که اواجی هلوستکی سیاسی السر باشوری کردستان زختکی السر باشوری کردستان جی بالکشیه که حتی ها دولت عراق برانبر وان ایریشا تو بیانه کی تو هلوستکی نگرتیه حتی که دولت امریکا و فرانسا دو پیر اوکی اشکره آشکار حکومت عراق دولت عراق هشیار کرن که دبرینه دم وانتشتن وها لرجلات کردستان امزار پیشت شر ایران و عراق لو ایران و اسرائیل و امریکا زختکی مزن جالی دولت ایران وال سر کرده هیا حتی نزدیک 8 کسی هاتنه گرتن و جوانا گلک جوانا جی هاتنه سیداره کرن اما جی زختکی دنه و برانبر ویا دیسا در رجلات کردستان دا البته چالاکیین آلیین کردی جی هنه لی وقتی که معروف به لباکور کردستان امزان اما 7-8 ماه که پیواجوه کی که جدر وای کرده که کس جالی کرده و براستی کردن ولاد پاریس کردن ستاتوخواز کردن ملی و تو اوکی کی نای دیتن کاچیه چنینه چه هیا چه تنه هر وها بس جالی عبدالله öcalan PKK و DEM Parti و دولت ترکیه بیجن همه AKP و MHP و تیمشاندن جبوی گلک حول هنه البته جبوی گلک حول هنه نه حتی آداویه هاتنه که جخارات خوازن کمیسیونه که آوا بکن او کمیسیون جی کمیسیون دولت ترکیه برانبر ویا گلو تو حولن آلیین کردستانی کش او جیج بخوا کمیسیونه که بیجن هیئته که بکار به برانبر ترکیه برسوا حول او که نتوی بده داخواز نتوی بده وک آلیه که کردستانی وک او که خودیه کردستانه که بکار بن به ترکیه را رونن وان را بدن بستینن جبوی هنک حول هنه تنانه امی بیاجی باخفن اما یکسر از بزورم با حوالی خواه برس محمد سلیم وزن که محمد سلیم دو او چند روزه او کن باجارن
درزيا جالين عشيرك يا قبيلة يا عرب بوسط تيجوتن بدوية با إيريشك برنا سروان دويدا جالك كاس هاتن كشتن نزيك بينسدو زمشقاسة كاس هاتنا كشتن جنيفي جوان زاروكن وخلق سفيلن لتيدا تيجوتن كود دسدو وشستو حفت حبيوي او كان عسكري سوريين هاتنا كشتن او كيوي دا البته للدرزيان وقتكم عرف فيديو وان قداريت که وقتكم عرف لید نرا مرد وجه گلو جهاد کی نو دست بکریه وقت احمد شرع دبیجه اگر او دوستانی بخوازه هم لحف بکن از وقت احمد شرع همه اگر نه از وقت جولانی تکارم برسوا وان بدم تخوازه تحتیت کی وسا جیب که یعنی دبیجه از دزورم او کی خواهی بره وسا برسد ده البته لور الوسطى اسرائيلي وريا فيتشتي بري ورابو بارقها عسكريه سوريا بمبارانكر لكيلكا لجيك والشرع روتنج لباخشا ويخز اواز اشارات كيلو والزياده وبدت كنت كارم تجي بخم اوجي وسا وباشي ساكني فيش ما بهيش حكومة سوريا وآلين درزي لهف كرنا والدرزي بحمي آواي هرمي خو بباريزن هرمي خو بربرسبن ودي حكومة سوريا تو او كي مداخلة كي نكالوي از دهلم لهبيا تيجا خودي بيواجو پر گرمه يعني روجلاتا ناوين ده ام دبیجن بلکی ایرو بهتر حرکت هیا و او هی ام سریس بی راد بین یا جینی شوین بیزد دکن کو تشتی نو درکتنه و سر هوای چاوی ما گوهی ما ده کانال این تلویزیون دا ده چاوکانی خبرا و بیانی ای کردی ای ترکی يعني هر تشت پر زو دقومه يعني خویای پیواجوی که سوریه تدایی هاته که نقطه که دنی نقطه که نو سیاست که حیا آنها هبو ای امریکا ترکیه و ولایت اروپا حتی درجه که دنی دا زمینی اسرائیل جی تدا دخواستن برای شارع ترکیه دا حکومتکی او ببه ودری استقرارکی وره و دما داوی دا تشتی کو توم باراک گوت عینی وک گوتنین رجب طایب اردوغان یک دولت یک اردی و یک سوریه کی اونیتر یعنی عینی فرمولاسیونا یا رسمی ایدئولوژیا ترکیه لیاو تشتی کو قویمی و تا بکرتی بحث کر درعا و سویدا و منطقه درزیا دا او داربه که مزم بو جبوی سیاستی را سه چار روز بری توم باراک او تشت گوته بو سه روز چار روز سردان نچو ترسی وی زده وی هنک تشت قویمین کو شرک و درکت نابرا درزیا ملیسین درزیا و عشیرین بدوی و دورا حتی شب خو مداخله کرد اصل خدا یعنی او پرووکاسیونه کی بو به دستین عشیرین و منطقه بدویا خواستن جرباندنه کی بکن وک حکومتا حتی شی از دبیجم حکومتا حتی شی نابیجم آسوری جی حکومتا حتی شی خواست بجربینه ریوکش خوره که گاوه کی به باویجه گلو دبه نابه سرکبه وک جرباندن اکی بو لما بدوی دانوان کرن و پشتا دیرک مداخله کرن لش او جهادیستین خو شاندن سر درزیا و وقت گوت قتلیام و حقارت و
و حتی روی وانجه دکن و انسان کشتن و تشتی پر خراب کرن اویا نشان دا کو رژیما کو آنها لشامی رژیما هتشه تو آوایی نهاتیه گوهراندن و نهایی گوهراندن او رژیمه کی تندرو تروریست جهادیست سلفیه و نهایی گوهراندن آرمانجا وان اوه لپشتی کو اسرائیل برسیوا واندا داربر لوان خست او پیلان کت او جرباندن آوان کت سر نکتن پاشتا گاوا ویتن او داربه کی مزم بوش بو گوتنین توم باراک و رسمی سرناوی امریکا ویتشتی دکوت سروی سیاست اکش داربه یکو او سیاست سوریه دا سرناکه و شرط و مرج سوریه ویارا دست نادن بری ارتشتی به ایدولوژیا خو به تبرویا خو او رژیما حتی شن نکاره همو خلق و اتنیک گروب و دین و مذهبا بویا وای بینه با هف حکومت کیوان تمثیل بکه و نیت وانج تونه ترکیه جویا ناخوازه جوی سیاست را بود داربه کی امهیم شخص صحای دا چه دبه سیاست کو د پراتیک دا سر نکه و داربه بخوا صحای دا پیش روژا ویجی تونه اسرائیل وی تشتی فهم کر شو بری گوته بو درزی علوی کرد ملت و اتنیک و دینی و مذهبی دنی متفق می خوزعینن و اویدا دویا دا خودی گوتنا خود درکت گلکا گوتن کو آنها تام دما کو تشتین کو بر پرسیارین دولتا اسرائیل حتی آنها دگوتن به طیبت لسر درزیا منطقه وان که خودی گوتنی خود درد کردن ناکردن دویا دا خودی گوتنا خود درکتن و پیک آنینه و اوجی بو گوهراندنه که سبب گوهراندنه که رادیکال سیاست وان در ناکه سر ناکه و بو جبو کرداجی بو نمونه که جرباندنه که جبرکو خواستن پیشی خلقا ضعیف درزی بون و دری بی پاراستن قوت آوان تیرناکه نفوس آوان کیمه اگر وی دری دا وی گاوی دا سرکت با رژیم حتشه پشتکی کرد دمکی کرد بری خود بدا روجاوای کردستانی و وی دری بجرباندا پلان پروژه او بو او پلان پروژه حتش کاندن دوی ملی دا جبو کردا جبو روجاوا تشتکی باش بو شخو هیزن روجاواجی کتن تراقوزی خواستن تدبیر خود بستینن او پیلان وان دیت و گروه حضری خود کرد لوما جی ایرو شوندا ده سوری دا وک اوکی نوی وک فیلی ده صحای دا چاوال عراقی اگر بو سه فیلی سه پارچه ده سوری جی آنها درزی وک رژیما حتش قبول کرد امریکا جی یا تصدیق کرد و ترکا جی دنگی خود نکرد ترکیه جی فیلی آنا منطقه درزیا بو خودی مختاریت تکی ناو خو هیزین حتش و پاشتا وکشاندن یعنی پشتیوی گاوه ایجا رابن هیجی یک سوری یک دولت یک اردی او سیاست او پرادیگما داربکی مزن خواست مره بیویا وای شیروه بکه کو وقت مگو دوی واریدا کرد بچکی بینا وان درکت جبر کو همو کرد دوی واریدا تاقوزی دا بون کو دوی دری دا حتی شوک مگو سرکت باج بو کردا براستی خراب بو روشکی فیلیه جیرو شندان لگو دیتنا من سوری سر او روشا دفاقتو بمشه حتی شه ترکیه جی امریکا جی وقت بری راحت نکاره به بلا همو تشتی خود تصمیم رژیمی بکن او رژیم نکاره وان تمثیل بکن بله لی پشتی که تامس براق وی بیانی دا
لمنطقة عربة جارك إيريشكي بسر هسه ديفا برن 4-5 کسی لوی هاتن کشتن مرن و پاش لی نیرن که بازار مالی و سوکیل هف نایه لوی سکین اندن پشتی وی چون ایجا ایریش سویدی کرن سر درزیا کرن لی پشتی بیانا تامس براق براستی کرد لروجاوای کردستانی هلوسته کی رن نشان کرن بتا اوای او کی قبول نکرن و ام ویا قبول نکن ام دولته کی نه مرکزی تخوازن و ام دناو یاسایدا دبی مافی هر اتنیسیته کی و هر اوتکی هر وای کرداجی دناو دستورا سوریه دوره مسوگر کرن و حاصل باسا اداره بازار کرن باسا اداره هرما کرن دوی دا برانبر توم باراق درکتن و دیسا تشته کیف خوشیه که بارویا دیاربکری نامه کی جبو سفارت امریکا برانبر گوتنن توم باراق جبو وان نامه کی نویساندنه ایروی نامه بلا کرنه و دویم نامه دا البته بحث وان تشتا کرنه که مافی کرده چیه و فلان و بیوان و داخواست کرنه که امریکا برانبر ویه هلوسته کی بگره دورده سروکی پارتیا ولا پاریزن کردستانه او که پیروز کرد بارویا دیاربکری برانبر هلوسته وانا پیروز کرد لی دورده هیویا ما و داخوازم ما اوه که نکل باکوری کردستان بس بارویا دیاربکری لسرانسر کردستان همه دزگه و سازیین چه رسمی چی سویل بکاربن برانبر وی گوتنی برابر داخوازن گوتنن تامس باراق بکاربن هلوسته کی بگرن و وی آوای جرای گشتی را هلوسته خواه دیار بکن و بیجن به تا آوای کرد پشتی 14 سال شری و پشتی 7 سال که دبن دولتا سوریه دا حافظ و بشار دا او قصا تعدای و زحمت کشاندنه به 100,000 کسی وان به کملیک ناسنا مجیانه و ایرو جرابن تشتکی وسا که توم باراق گلو براستی اوا سیاست امریکا بو یا جی توم باراق بو یا جی هنه کسا بو ام نزانه لی ام نزانه که توم باراق کسا که عربه کی خریستیانه که وقت خدا چیه لامریکا مایه و لامریکا جی نه دیسا جال کیوا دانه محکمه کی جل سروی جبو چیه نزانم لی محکمه کی سرویه و وزیر جی ترامپ وی دایه ترکیه و سفیر و او که سوریه جی دستوی لی دیاره که هلوستاوی و اگر ترامپ جی پیرا بد دی هلوستا ترامپ جی دوی واریدا لروجلات ناوی نگره و مجبور ببه پس و گاف باویژن لدیسا جی دوباره ام وک چارپل مدیا جی ام وی وان او که وان پروتست کن و بارویا دیاربکری جی پیروز کن و هر وقت دخواست دکن که حمید دزگه و سازیان کردستانی جی برانبر وی او که هلوست بگیرن بله به کرد از تشتک سرزیده بکم یعنی او پیواجوه کی بوی آوایی ام دزانن لباشوری کردستان جی دست پیکری بو سری دا و چاقی جی پاول برمر رابو بود ون لازمه پشمرگه بلا بکن یا جی اوی را گری بدن او ختمه سوره بریز مسعود بارزانی گو پشمرگه جبو شو خط سوره پشمرگه ما چه نکریه جبر خود چه بوی او خلقی ما آنیه و خلقی ما آنجا کاره بریار بده دورا پاشتا گاو آویتن انا خوازم ببی آوائی لوی دریجی بجربینن لیا مهم ده صحای دا روشا فیلی ده فاکتوی و وقت مگو او داربکی بو خودی
هم جبو سیاست آمریکا مثلا درزیا و هم جی ترکیه و ترکیه اگر مرف دقت دکه غایت بدقت و بالزمانه کی و امنا فيربون نرم مثلا شروع دکه يعني جبو سياسة تركيا سوريجي داربكي مزنبو وقت قلت ام بعد كنكو همو كردي ماجي شخصا بقرا حتى دزجين سازجين سيفيل وديمقراطيك اي سياسي دنگي خود درخينن ام دماغي مودرن داي ديجين هركس سر سوشيال ميديا بريا نامه با توم بارك وسياستها اوها قريج تشير بك بروتستو بك بله باشا روجاوای کردستان و سوریه و هالور بقدینن ام داویه داورنه سر باکوری کردستانه جبر کو انا او کی اکtuel دیسال باشوری کردستانه هيا انتخازم ام هناكي لسروي باخن کو باشوری کردستانه اوا دمها وك دولة عراقي وك هلوستكي سياسي يجي وك چافتر ساندنكي سياسي معاشن يجي كل جور قوتنن باشوريا موچين كارمندان موچه خوران اوا دمها سي مهندانوان و جدر واي مثلا پترول خستنه بازار جاره كده پترول كل كردستان درته خستنه بازار لسروي اوا بوشخه نزدیک سال و نیوه دانه سکناندن که نکارم بفروشن دربا او باندورکی مزنه و پشتویجی اوا نزدیک مهکیه نزدیک 20-25 حب درونا یاجی موشک ناو هرما کردستانه چل جین کارگهن پترول و چل درندن موشک آبیتنه یاجی درونا کتنه و یا تشت بالکش که حتی نها دولت عراق وقت برپرسکی که خودی گراوی خاکاویه وسط حسبینه حتی نها یک گوتنه کی نکریه یا یک هلوسته کیوی که درای گشتی ده براستی مرفت کاره بیجه ولا هلوستانیه و لتجوید درکتیه حتی نها تشتکی تنه اواجی با آواکی دن آلیه کی دن تی اوکی که دولت عراقی تخوازه برای او تشتين وك هشتا الشعبي و ايدنا تخوازه بوانا كردا تهديد که هرچند ایران جبو دولتا بغداد گوتیا آنها کردا راحت بردن تو او که لسر کردا قبول نکن جبو ایران انها نباشه جی لدیسا جی تشتی وها جعالی دولت عراقی وقتی کرن داویه دا ایرو مبهیست ایوارها پشتی ساعت دو سه مبهیست که دبیجن لسر او کن چیه پتروله لسر تاخوازن پتروله او که نسبی لحف کرنه لسر که چند هزار برمیل روزانه تسلیمی عراق قیب کن دبیجن نیزی که 26,000 برمیل که تسلیمی عراق قیب کن 50,000 برمیل بمینه جبو کار و بارن هرما کردستانه و هر وها جبو مصرفا وان درخستنا پترولجی 16 دلار سر برمیل ده بدنا هرما کردستانه و هر وها گوتنا امی موچه جی با آواکی دن دست پی بکن هر ادویجم امها بوری امها اوله و ایرو دبیجم و شاندنه یاج دبشینن لی بگشتی اوا باندورکیه پشت شر اسرائیل و ایرانه و هر وها گوتنن توم براق لروجاوای کردستانه برانبر روجاوای کردستانه و هر وها هلوستا عراق انا خواه هدی بهز دبینه دخوازه او تشتین که 2050 او دستورا که امضا کربون خالم 140 بگیر ایدنی حتی نکد بجینانی نه وای دخوازن با آواکی دن دیسا باندوری لسر کرده بکن که کرد داخواز آوان تشتان نکن
و ایرو او بیه مثلا پترولی و مثلا او که دبیجن لحب هاتنه از هیوید کن لحب هاتنه دبی ام بزن بن و او بویرانا او هلوستانا با آوائه که سیاسی لسر ولاته ما لسر هرمن ما و لسر اداره ما او که سیاسیه نکن مثلا پرای یا جی مثلا تشتکی دنه دوی کرد ویا وک سیاسی بفکرن سیاسی برسه بدن و بجن اما مثلا کی سیاسی لگور وی تف بگرن جناب تدوی وارد چت بجه کرم ya beri ertişti yani Irak و devletin dini براستی siyaset axuda pir ketine yani nokta pir krêj da hareket bikin dixwazin Kurda bi birçîbûnê terbiye bikin heya wê noktê ewa xwe anîn ne anha nûyî bi salayê rejîma Baxdayê wiha dike eger tê bîra bînerên me dema referandumê da aynı tiştî sernavê devleta Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan jî gonê ji birçîbûnê bimirin. Yani di vî dereceyê da Kurd tehdît kirin. Lê bêguman ew siyasî ye ji bo ku ew siyasî armanca xwe pêk bînin ji wara her rê û her araç mübah e û kartînin armanc çi ye? Armanc statüya Kurda ji destê wan bigirin ku Serokwezîrê Iraqê çi ye navê wî tu bêje Sudanî ji heyeta başûrê ra vekirî gotu got herin vê statûyê helweşînin werin em ê nûçeya bidin. Yani heta wî nokteye anîn di vê siyasetê da tiştê balkêş ev e ku rejîma Iraq ne bi tenê ye Baxdayê ev demekî Tirkiye bi taybet di seviya bilind de diçin bi evên Iraqê ra Baxdayê ra rûniştine gelek peyman nav xwe da çêkirin ên eşkera ên dizî İran her çi qas ana hêza xwe vinda bike eger lawaz be ji rewşa Îranê lê mesela Kurda da ji tu ewa xwe dew ji armanca xwe helwesta xwe bernedaye Irak, İran û Tirkiye jî û bi vî halê xwe rejîma Şamê jî Kurda wek ji bo xwe taluke asteng û dibînin û lazim e ji ortê rabin. Ji çar parça kîja parçeyê da Kurd tiştekî dest bixin dîrek parçê dinê bandora wî heyî viya dizanin loma tevî ku problemê wan nav xwe da hebin jî ê Tirkiye û Îranê ê Baxda û Enqerê hebin jî lê mesela Kurd da hê jî siyaseta bingehîn di binî da li hemberî Kurda bi hev re hereket dikin û edloma ev siyasetekî hevbeş e nav wan çar devleta da hembeş e û ji bo ku Kurd statû dest nexînin Kurd başûr gav paş da bavêjin ya jî zarar bibînin ew ê tesîrî Rojava bike Rojava eger ew be tesîrê xwe bakur dike bi vî awayî loma jî tiştê siyasî ji xwe kartînin aliyekî da nûçe û petrol wek ji bo Kurda birçî bêlin bi birçîbûnê tehdît bikin terbiye kartînin û ana jî bi destên proksiyên xwe vekaletên xwe ya jî hêzên wek Heştî Şabî rejîma Iraqê ye ew tiştî dide kirin rejîma Îranê ye ew çawa mêze dikin Kurda çawa li Tirkiye Doğu Perinçek û ew tayfe dibêje ku ew İsraîla Kurdistan İsraîla duyemîn e ev jî bi wî çavê mêze dikin
چاوا اسرائیل حماس دخه چاوا امریکا لإيران وقت دخوا قوة طوان هم بري إسرائيلي لأمريكا نكارن تشتابكن یا بري خود دن كردا أو كينا خو نفرتا خو أو خو بوي آواي بوي ريج كردا بخوازن درخينن مالسف إيكو خو وك دوست كردا دبينن وك أمريكا و دولتين أوروبي إيدني راکسیونێک و نیشان دەدەن وەک ئەوەکی بکەن پرۆتەستیز نە وەک کورمانجی ئەم چ دەبێژە قناماکی بکەن شەرمزار بکەن ژوی زێدەتر هەیانە تشتێکی نەکردنە ئەو تشتێکی خەتەرە بتەیبەت ئەو مەسەلا درۆنا ئەگەر بویاوایی بچە و ژ کۆنتڕۆلی دەرکەوە ئەوێ زرارێکی مەزن بگەینە کوردستانە باشوور خۆ ڕەوشە ئابووری بۆ نوچەنە دانە ئەو نەدە خراپە و ئالیکی دا ڕەوشەوا خراپ بکەن ئالیجی دا خەڵقی مەجبور بکەن و هەمبەری حکوومەتە باشووری کوردستانی و هەمبەری ئەوێن خۆ تێخن حرەکەتی وما حتا ممکنە کورد ڕەوشێکی وادا دیرایەتە خۆڤندا نەکەن مەسەلە شەرێکی سیاسی و شەرێ سیاسی دا هەموو تشتا دخە بتینن کرد دگور وی لازمه باشور تدبیری خود بستینن ور خویایی کو اوی حیا کنگی بیاوایی بچه مسئله جی اوه یعنی زواجه کی بدله نامشه تو داری دا زواجه کی بدل نامشه او بزورا کی باغدا و اربیل کردستان باشور و عراق هاتنه نقطه کو فعلا جهاف دو بقتن دنیا کی نه عادله نظام کی عادله حتی نظام کی آنتی کرده لی روزی کی وره نقطه کو اوی بتاقه بله تو زانی که البت برانبر عراقی یا جی برابر همی پرچن داگرگرین کردستانه یکیتیا کرده هرگاف او که رولکی گرنگ لیستیه بنره اوا چند مهبو که موچا نتشاندن و لهر در کردستان ایدی خلق رابو ایدی اسیان تکر سرهلدانات کن خواه پیشاندانات کرن فلانو بیوان لی داویه دا دو تشت سه تشت عراق او کرن که عراق مجبور ما ایرو بریاراوی تشتی دا یکی جه جوینا پارتیو یکیتی به سروکاتیا رزدار مصطفى مسعود بارزاني کو دروج بر جویان اولوی بریار هاتا گرتن کو بهورا تف بگرن دو پیام امریکا کو دروج بر دو ایواره عراق را او کر کو دبی پیشیا وانتشتا ورا گرتن سه دو محشون دا یا سه محشون دا هلبجارتن هیا عراق خوازه بچه هلبجارتنه جبوی ویجی مجبوره هنک تشتان نرم بکه گرم بکه مجبور ما وی بریاری دا لی از دبیجم اف بریار پشتی هلبجارتنه اگر کرد دیگه کتیا خدا هم فکر نبن و به هفره هلوست نگرن دیسا پروبلم درخن دیسا او قانون که بخواه دانینه دیسا بخواه خراک عراق و دیسا روشا کرده بكذا روشكي خراب جبوي ويجي اما هردم اما بيجا وحمي كردن ولا باريس بيجي يكيتيا كردا هلوستا يكيتيا كردا يك دنگيا كردا بيج واتخه وتكره ما في كردا بدس بخه مسوگر بكه جبوي ويجي از بيجم جوينا واني داويه یکیتیو پارتی باندوره که مثلا سر عراقی تا حکومت عراقی تا دو جبو حکومت عراقی که تخواستم جوین چه بکن جوینا مجلسه چه بکن هم پارتی دموکراتا کردستان و هم جی او کردن که تخواستن پروتستو بکن تبلی نبن و آسسه رئیسدار مسعود بارزانی داخوازا جوینه که جی مجلس عراقی را کریه اواجی باندوره کی مزنه دبیم وانا تب حساب بکن که عراق وسا یاجی حکومت بغداد وسا نرم
وگرم جبو او که کرد راحت بکن وان تشتا قبول نکر جبو ویجی دوی کرد بحمی او هشار بن و یکی کیا خوا و هلبستا خوا به هفرا مسوگر بکن و به هفرا هم فکر بن و خوا بپارزی بله يعني تشتي كل سر رجلات في كردستان تو بيجي پشتی لسر رجلاتا کردستان استکارم ویا بیجم که پشتی شر ایران و اسرائیل دولت ایران زوری نافخوا دبیجه که سخورن یا جی استخباراتا اسرائیل دناب ایران دا بجیبیه ایجا کی دبینه یعنی کی تخوازه کی بگیره تخوازه کی نهله تخوازه کی بدار وکه که به تاثیر که دویت استخباراتی تو بی اسرائیل را تخبتی و دوچوی دیگره نوا در روز ده بلکه به محکمه‌شی و آنها بدار وکه لی تشتی که ام دزانه های مجه چی بیه لگور و گاندنا او که حتی نه 700 حب کرد هاتنه گرتن جوانا چند حبی هاتنه دار بکرن و اف گرتن اینها جی هر روز یک دو 15 بردوامن دبی ام کرد های مجوی چه ببه و ام ویا بینن زمان د دیپلماسیه دا و دنا همه دان و ستاندنن به هورا به دنیا را به او کرا وی او کی قبول نکن لدج ویا در کبن و هلوست بگیرن وک زیده وکی دن از تشتکی بیجن تندوی وارد بله يعني بالراستي روشا إيراني بالتبعي نباشا اللي بالطيبات لسر خلقي كردستان روجلات باسقي ظلم وتعداد زيادة بويا يعني او مثلا دما إيريشين أمريكا وإسرائيل لسر إيراني دا كردا وك أبي خويمساري حركت كرن بدقت حركت كرن ناتن هناك تشتا ندام پیش او سیاست کی جیش دا بو راسیونل بو خودی کرکو وها بو خود نخستن بن ریسکی مزن جبرکو اسرائیل نتنیاهو بانگا رهبرینی دکر خلقی یعنی خویهای ایرانی جواتا ایرانی ناس ناکه دو بیجه قیمه وها کرو او بو کرد وک به عقل سلیم به اوی حرکت کرن بگومان او روژن تاری ظلم و زورداری روژه که داوی ورن روشا ایرانی جبرکو ناو خدا نباشه گنگشی ناو وان به خدا زیده بویی قاسی که درد که و دروا بر پرسیارین این ایران این کسی من جدا بنیدا همو اودو تهمت دار دکن و هنک تشتان ناو خدا مناقشت دکن لی در ناکه و اری گفا دخواه یعنی او که خود در لی روشا ایرانی نواهی پر آلوزه پر خرابه حیا کنگه وی هره شکستینه کی وهاش برخو جبر شرط سیاسی عبوری و داربه کی خواره بو هذا و بنگاه رژیم براستی او بویه يعني نوک بری تنگه ما دید کو پشتی کوش ایریشن امریکا و سوریا سکنین خواستن لتهران هنک جیادا نشاط دارخینن بری به میلیون انسان در دکت قادا لحجمار آوان وها به هزار ابو انجاق او جتی و معنی کو ایکو به هر آواوی به ملیتانی به رژیم ایرانن بوانا هنن رژیم اقتدار اواخو کتلاخو اواخو دنداکری کم وی کرد لازمه حساب میتشتی بکن بله بله ام دبیجن شهر سکن یا ایرانه ام دبیهیسین که همه هر روش
جیکی دو جی دتقه هر دولت ایرانی وقت درته بیان داده دبیجه تقینا گازی بیه دمالدان زانم چی بیه فلان بیه بیوان بیه لی او شر دناو ایران دا و ساعت خویه که بوان تقاندن آجی مرف دبینه که دبیجیسه که لی ایران دناو خود آجی هی شر رانه وستیه با آواکی دوام که دومه جبویه که دولت ایران آنها تخوازه به امریکا را یا جی به او کرا مثلا شر چه مثلا او کی اتمیه وارا باخفه هدی حاضر که جرد بیجه ولی ام هی وکی او حاضر نینن هیچ امریکا جبو ویا حاضر نینن او برتکن امریکا و تهدیدن امریکا جبو ام نکارن بوان شرط وانا ام نکارن بجبن دبنی داجی جارنا بیجه ام حاضرن و ام تخوازن هفدیتنا بکن ام تخوازن باخفن حتی جبو ویا سروک فرانسا خستن الدوره که نابینا هر دیادا هر وره یا دیپلماسی که اواجی وک آگاهداریه کی مگویم بدن و جورجی درباز بن اگه تشتک دن تنبه اری امیوی اج درباز بکن سر امور مثلا باکوری کردستانه البته باکوری کردستانه اوان نزدیک 7-8 ماه ام بحثاوی تشتید کن هر روز هفدیتن هنه هر روز بیان هنه هر روز دانوستاندن هنه با اواکی دولتا نابرا دولتا ترکیه و سروک PKK عبدالله öcalan و نابینکاری جی لگاجی دم پارتی ویاد بتینه هر روز به برنامه کی درتینه پیشیا خلقه لهجی جالی کردا و جالی کردستانی و جالی کردستانی ملی و استاتوخواز و اف دانوستاندنا جارنا او تشتین که دریا مده دا طاقت درتی در وقت های خلقی های هر کسی جد به جدر وایوی جدر وای تو او که جبو کرده بو کرده را تنه آداویه آنا حول ددن که و روژه دیسا چینه با عبدالله öcalan نا حول ددن که دو مجلس ترکیه دا هیئت کی چپکن یا جلوب او کی چپکن کمیسیون کی چپکن او کمیسیون جی ام تف دزانن که de parlamenter Türkiye و aliye devleta Türkiye bawerine helbijartin o devleta Türkiye bi avay xaze 7 sala beji bu komisyonu tiştekî bike ku devleta Türkiye 7 salê din vî ew kê xwe dewam bike divirda du tişt bal kişandî ana ew biye ku eşkere bû ya jî divî danûstandinê da ew bû ku ew kim Türkiye ewlê MHP û AKP bûn niha de ew kê jî lê zêde kirine Dem Partî jî bu ara hereket bike û ji bo helbijartinên pêşî jî ku Erdoğan dixwaze carekin bibe ser û komar û her we dixwazin carekî din meclîs destê wan da bimîne Dem Partî jî xistine nava wê xistine wê derê dê bi hevra bikevne helbijartina bi hevra ew kê sîstemekê ji bo xwe dayinin lê ya ew balkêş ew e ku ewana Tirkiye dixwaze bixwe ew kêkî meclîsekî dayine û îdare xwe bike mesela Kurda jî gelo ez dibêjim ji ber ku têda ti tiştekî hetanha ji bo Kurda tune ye wekî 7 salê ku hatiye gotin aynî tiştî dibêjin Kurd birayê me ne Kurd hemwelatiyê me ne Kurd wek me Tirkin destûra me ê me hemiye ye welatê me ê me hemiye ye em xwişk û bira ne lê ji bîr nakin ku dibêjin xwişk û biraya axiretê heta kêsa wan li hev tê ez wî jî bêjim êca dîsa mesela Kurda bi nav xwe da wisa dewam bikin û her wiha Tirkiye dixwaze bêje ya jî bi dinyayê bêje ku ez hamiyê seranserê rojhilata navîn ê Kurda me çi li Başûr çi li Rojava çi li Ewêdinê dixwaze wî jî bêje dixwaze bîne wî cî jî êca dixwaze ku di mejiyê Tirkiye de ew kê Osmanliya heta nahê jî dewam dike
تخوازن سیستم عثمانی با آواکی دن لسر کردا نکو درندن بیجن همه جه اگه ویدا و یا جه بغدای ویدا تو درکی تنه به کردا را بیجن سیستم عثمانی تخوازن دوام بکن اما جه وسا لی برانبروی براستی ام جبو او کسی که من بیجن کردستانی پارتی ریخستن بیجن سازیان سویل و او حتی همه او که ندید که هر بلکی به گوتنا لچند جهاتیه گوتن یا چند آلیا وانتشتانا گوتنه لی حوله که وساتنه که اوانا جی جخواره کمیسیونه که همی پیکاته کردستان تیدا بجی ببن که برانبر دولتا ترکیه بکاربن پیرا رونین دانشتاندن هم بکن حتی ها او که وساتنه دبه که هنک حولین پچوک هبن لی حتی ها هیجی نگیشتنه تو انجامه که اما بیجن پیوسته و دبه اوا ببه کنه به اوانا شفا بریار بدن و ایشه خواهش حل بکن اما هر جدر و گازن بکن لخواه گازن بکن اما ضروریه جبو دهاتا کردستان جبو باکوری کردستان هر وها سرانسری کردستانه و پیوسته دوی ببه و دمل دست دوی ببه ایجا آواجید که سر ملی پارتی می سیاسی و هر وها دم و دزگی می کردستانی بله یا tabii Kurd yani dervi PKK و Dem Partiye ku xo xeta Kurd و Kurdistani da dibinin bi rastî nerêxistinkirin navanda îtifaqekî wek hevkariyekî wek evekî tuneyî û yani که از حاضر حتی نه زمینه که وسا جی نخویه yani بس گوتن هیه yani tabi ev jî sebebe wî henim bê guman dûr û dirêj meriv kare ew bike bes yani alîkî da dewlet alî da siyaseta PKK û Dem Partî evê dî ji bo wî çêkirina wî zemînê da astenga hêrî mezinin û ew bixwe ew ê ku di xeta millî danin ewa wan yani di nav civatê da quweta wan temsîliyeta wan a maddî a ku teqabûlê ew ê bike zeîf e esas sebeb ev e a dudiya siyasetekî ji bo hevkarî û îtîfaqekî zilal bi bawerî û samîmî tuneyî loma gav nayîn avêtin tu karî hêzekî piçûk bî marjînal bî lê ev ne tenê astengek û tu nav xwe da îtîfaq nekî ji xwe demên wiha da ji her demî zêdetir e ku ev hêzên ku Kurd û Kurdistanî dibînin di ortak zemînê da werin ba hev û du qet nebe temsîliyetekî çêkin û karibin bêjin ji dewletê ra jî PKK ra jî em tarafin em temsîliyeta parçekî be jî temsîliyeta milletê dikin û em henin di vî alî da bi rastî gav nayîn avêtin û xelkê me jî derdoran însanên welatparêzî ji vîya ecizin aliyê dinê da pêvajoya ku Tirkiye bê teror terörsüz Tirkiye pênase dike tarîf dike hêdî şekil dikire yani her tijmera girtînin pêvajo ne şefafe lê ew gavên ku tên avêtin piştî ku ew gava tên avêtin em dibînin ber bi kîdirê da diçe weka ku Cumhur İttifaqî ber bi îtîfaqa AKP, MHP û Dem Partiyê da biçe wek îtîfaq ewa xwe fireh dike û yêrînga xwe ew ê dike ew jî li ser paradigma nûyî paradigma nû da jî li hev kirine tiştê ku Abdullah Öcalan nameyên xwe da û tiştê ku şan Kongra Dozdemîna PKK'yê da dibêje çerçeve hatî diyar kirin ku ji bo Kurda
تو حق تو ستا تو حتی حق کلتوری جی تو ننن و کردا به دولت و topluma Türkiye را انتگره بکن وقتا پراغماتیک ما او به ایجار او پراغماتیک ما به گوتنین رجب طایب اردوغان که دوی هفته چودا اوا کی داری دو پارتیا خدا گوت yani Kürt, Türk, Kürt ve Arap kardeşliği temelinde ve stratejiye ki evkir got terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye yani çerçeve xwe stratejiya xwe ji teröra Türkiye bê terör bilend kirin derxistin qada bölgeyi navçeyî kirin wekî stratejiya navçeyî ku li gorî wan li ser biratiya Tirka Kurda Ereba ev jî wek te jî got teqabûlî çi dike teqabûlî dema Osmaniya dike mesela behsa İranî û Farsa qet nebû o bahsa dema Osmaniye ki piçûk ama sînorê piçûk erê yani ev bi zanebûne ji ber ku hudud û têkiliyên Farisa û Tirka ji dema Osmaniya û Safaviya de heta îro nehatine guherandin û ewa Tirka da jî tuneyî lê ewa Tirkiye da gava ewil Osmaniyê piçûk e gava ewil mîsaqê millî ye ku sê parçeyên Kurdistanê dikevin nav lê esas gavên dinê da wek ardên İmparatoriyeta Osmaniya ê Ereba jî welatên Ereba jî digire nav xwe loma wek Osmancîtî û eger bala me dikişîne tombarang bi xwe jî demecekî xwe da dibêje ku li gorî fikra min Tirkiye ji bo tiştê sîstema hêrî baş sîstema Osmaniya a ümmetî tiştiyê ye yani dema Osmaniya da hemû wana hebûn û bi nav hev da îdare dikir bila Tirkiye jî wiha bike erê bi Kurdara evê ra û Ereba ra jî ew bike hinek qismî tişta ew bike berê lê ew siyaset ew ne tiştê tesadüfin yani weka ku meriv dide difikrandin gelo Amerîka rolekî dayê Tirkiye dîwarî da yani şo li ser vîya münaqeşekî heyî gelek pispor dibêjin ku yani Sûriyê serî da weka ku teslîmî Tirkiye bikin yani lê problem İran û pardon İsrail û Tirkiye çawa ortak paydê da bînin ba hewdû mesela Kurda jî di wî stratejiyê da mêze dikin tu problem tu neyî navbera İmralî û Dem Partî û hikûmetê da belkî ku li çiyanên bê hemdê xwe hin gelekî pêrabên jî nerahatî hebe lê diyar nine loma jî pêvajo ber biriya diçe eger ew komisyonu ku dibêjin diya da çend vê meselê da jî me çend gotina bêje ji ber ku xelet tê fêm kirin ew komisyon ew partiyên ku di meclisa Tirkiye da temsîliyeta wan heyî gruba wan heyî ji wan pêk tê ji ber ku mesele siyasî hukukî ye siyasî ye mesela partiyê ku meclisê da temsîliyeta wan heyî hukukî ye ji ber ku şeklê xwe wek şeklî be jî forma xwe bi ewa meclisê digire îcar hêzên dinê partiyên dinê ê ku ne di meclisa Tirkiye danin ji xwe bixwazin jî welewkî bixwazin jî nikarin têkevin nav wî komisyonê hem diwarê siyasî hukukî da ne mümkün e û ji xwe loma kes ba nake muhatab jî nagire ev dema dawiyê wayê hinek derdor dibêjin dem partî dixwaze bi partiyên dinê ra evên dinê da jî rûne işte ew ser wî komisyonê çi dibêjin ne alternatîf çi ye
alternatif ev partî rêxistin û sazgeh û dezgehên sivîl û demokratîk ku henin ku vana nav xwe da alternatîv komisyonekî çêkin. Yani komisyonekî bêje ku erê em di parlamentoyê da temsîl nabin, em di wî evê da cî nagirin, ha welewkî em bixwazin jî kî gelekî rast jî nabînin têde wexta ew bêjî. Lê alternatîv ewa me jî ev e karibin hem di warê anayasayê da reşvelekî taxtayekî hem jî ser vê pêvajoyê li ser talebên acîlê milletê Kurd programa xwe diyar bikin. Qet nebe partî hêz û ên ku Kurdistanînin lazim e di vî pêvajoyê da wî tiştî bikin. Eger yekîtî, hevgirtin, îtîfaqekî nabe jî qet nebe ji bo tiştekî wiha lazim e werin ba hev û du nav xwe da komisyon çêkin û herin dezgeh û sazgehên sivîl, demokratîk ê meslekî heta mimkûn be wan jî bigirin wî çerçevê. Tiştê ku pêwîst pêvajo wek dide pêşiya wan rêxistin û partiya gorî min ev e yanî di vî pêvajoyê da. Belê yani bi dîtina min carekî Tirkiye ew rola xwe ku cenabê te bas kir gelo ku Amerîka ya jî NATO wî rolî daye ya jî dide Tirkiye ku Tirkiye dikare van tiştana bêje ez bêjim Tirkiye wî ewkê xwe wî fursetî winda kir belkî 10 sal 15 sal berê biya belkî ew furset destê Tirkiyeyê de hebû lê piştê ku çû ez çar ji Rusyastan nizam berê xwe da Rusya berê xwe da yanî zîkzak kir devleta Tirkiye ewkê xwe çax winda kir îtibara xwe winda kir û anha jî ku devleta İsraîlê êdî di rojhilata navîn da biye hêzekî ku hemî çav li wî ne û wek askerî wek ewk jî di nav xelkên rojhilatê da rojhilata navîn da wisa biye ku İsraîl quwetekî hêzekî zilhêz e ku bi piştgiriya Amerîka bi piştgiriya dewletên Ewropa filan ew rol anha İsraîlê Tirkiye belkî de yeka dudiya sêya da jî nebe ez bawer nakim ew rol dabûne wan lê Tirkiye ji xwe wî rolî dibîne dixwaze bi vî awayî ku hem Rojavayê Kurdistanê û hem jî Başûrê Kurdistanê û helbet Bakurê Kurdistanê jî anha bi rêya PKK û Abdullah Öcalan û ewkê dixwaze manîpüle bike dixwaze wan gotinê xwe dewlet û ewkê ku dibêje bixe nav xwe belkî bû wî bixwaze tiştekî wisa bike bi dîtina min jî ew jî ne misoke ew jî ne ewke ne realîst e ji ber ku dewleta İsraîlê wî naxwaze û ez bawer nakim ku dewletên Ewropa jî wî bixwazin ku Tirkiye wisa bi qewet bikin duye ewkî da û ji bo wî jî Tirkiye wî rola xwe ez dibêjim winda kiriye lê ew paradigma ku ewana dixwazin ya jî ew paradigma ku ew destpêkirine elbet bi awakî bi rêve diçe lê di nihayetê da beramber wana hema ji aliyê Kurdistan Bakurê Kurdistanê ve jî dîsa ewkekî heye bes rast e ji hev belaye hem fikrekî heye ji hev belaye lê sibê dişwe ku bikar bin bêne bihev lê ew paradigma rehet tev negere rast e dixwazin çiye meclisa nû ya jî ewkê nû da îtîfaqa nû da dem partî herçend dibêje ez pêranînim bi devê xwe wisa dibêje lê Erdogan wê rojê di axaftina xwe de eşkere got MHP AKP û dem partî dê ji vî pê da wekî îtîfaqekî cumhur wekî îtîfaqekî Tirkiyeyî dê bi hev re kar bikin û ji nihava va êrişê xwe dibe ser muxalefetê û der û dorê din va jî lê
هدف اردوغان هدف دولت ترکیه هدف پارادیگما کو او تخوازن تنکرنا کردایه آسیمیله کرنا کردایه و هدف وانه 100 سال پیشیه مینا کو چوا ام بجن لوزان حتی انها هاتیه مشاندن تخوازن ویا آنها با آواکیدن بریو ببن اگر لی کرد ام دزانه کردجی کو آنها باشور کردستان بخوازن نخوازن وک ستاتویه کی هیه لی روجاوای کردستان نیف ستاتو بجی هیه 100,000 حب لشکری وی هیه عسکری وی هیه سلاح وی هیه لوی هرچند تون برق بیجه ولا ام تخوازن سوریه کی یکیتی سوریه کی دولت کی سوری وک نظام چه و ترکیه جی جوروا هر باندور خود چاوی و درجی بترسینه لی ام دبینن سیاست مدارن وکی ایلهام احمد دو دیسا بیانه کی دا چند روز بره بی بی سی دا بیانه کوی هه پیوینه کوی هه دوی داجی او کن روجاوای کردستانه که همه آنی لسر وکهف دفکرن بیانه خود داد بیجه ممکن نینه ام سوریه کی به مرکزی تخوازن او کن هرما تخوازن آزادی هرما تخوازن yerel yönetim dibêjin û her wiha behsa parastina herêmê xwe jî dîsa têde heye yani ew Tirkiye daxwazin Tirkiye elbet tiştekî din heye kar û xebatê wî ji bo tiştekî din heye lê ew paradigma ku ew dibêjin maya Bakurê Kurdistanê maya li ser komisyonekî ku niha Tirkiye çawa dixwaze çêkel di parlamentoya Tirkiyeyê Kürt xwe bikarbin komisyonekî wisa çê bikin wek muxatabê dewleta Tirkiye û vî danûstandinê ew çax dê eva ew bibe lê wek agahdariekî jî bidin ji aliyê hinekî der û dora va telefon ya jî ew kê peywendî bi hinek aliya ra datînin gelo hûn jî li gel vî komisyonî ne ya jî hûn fikre eger ku ew bibe hûn dikarin kevne navê ku teklîf were ji we re lêkolînekî wisa jî li Bakurê Kurdistanê dest pê kirine di nav ew siyasetmedara da ya ji nav tevgerên siyasî da tiştek wisa jî dizvire divê wek agadarî em wî jî bidin û tiştekî din ku ez bêjim tune niha. Maşallah. Spas stariya xwe ji bo temaşewanên xwe dikin û ji bo zan û çarpel medya xebatkerên çarpel medya heya carekî dinî eger pirsekî me tune pirsekî tune be kekozan eger na divê pirs tune em carekî din ez ji bo cenabê te spas dikim û her wiha ji bo ozan ku eva saet û çend deqe bi me re ye û her wiha temaşevanê me ku eva saetekî bi me re ne em spasê wan dikim mala wan ava em dibêjin heta bernamekî din hûn bibînin xêrê xweşiyê lê bizanbin ku dikare ji ber mesela tatîlê hinekî navbeyên bikeve nav bernama lê em hewl didin ku em dîsa di wextê xwe bernameyê xwe çê bikin heta demekî din bibînin xêrê xweşiyê de bi xatirê wan